Originalnost je političaru korisna koliko i rupa u par. Javna fakcija, stalna je lutrija, pokazuje studija, zlobni sve upija, priča još čudnija, u kabinetu sudija, korupcija ubija, povlačenje se odbija. Puna je ordinacija, a u glavi disfunkcija. Nespirenomanija, kad te obuzme partija, na slobodnom talasu radija, buka je glasnija i jasnija, izlaznije partija, invazija je reakcija, kolektivna terapija, daleko je opasnija. Puna je ordinacija, a u glavi disfunkcija. Puna je ordinacija, a popunjena rezervacija, njima toko rekreacija, kad sve kazi organizacija. Na delu je hiperprodukcija, kao izraz primitivizacija, otvorena prostitucija, još jedna od provokacija. Puna je ordinacija, a u glavi disfunkcija. Disfunkcija, disfunkcija, disfunkcija.